uthathe umuntu onepower yejaji lamandla umfaka ijaji lentaba thola ukuthi umuntu beka clean yabona abhula but clean ahamba olanza ijaji lentaba maybe kanti kumele afake ijaji lamandla uthi umuntu acala ngcola afaka iskipa simhlophe sijike sibengathi siba brown angasakhona ukuprofet umuntu emsamo enganathanga jwala ose adopte le culture leyanto leya because maybe le culture yena bekungameli akhuphuke ngayo yabona ufika inanga idaka ifile emsamo ile nfiya ilandzile seyakhuluma kuwe yabona each and every time umuntu momela hamba uqoqela indaba abantu athi mina ngisafeel kahle mangingashayanga no Miss Minoff yabona simply because bekumele lo muntu loyo uthi mawilayila indaba yakhe bese bathi oh loya ufuna ijaji lamandla loya ufuna ijaji lentaba loya ufuna ijaji lezulu uyabona because I find or vele usayisomnika inkosi yamajaji because you can combine all these three bese uyayihlambulula ithwele ownership umuntu kumele abe yiowner kudo awabuse lamajaji asihlambulukile khona ukuthobela awahole kumuntu we1 ngesikhathi esiyiwona